Bwega sana mutegeri wa Weru TV nyontu bakuthwa gitutagera kiri mubango jo narua jo twariuma ritwa mbita wa Purity Nguta na narua tuketha tukiarairia manto jagie kuonana kimwiri mbere ya murano nimeya endi mbere jo jonthe ndiringienda tutha tugikaribisha ageni betu bantu kwe narua bara baketha bagitwarairia mubango ne jo twariuma karibuni sana. Bwega sana tukembairia nawe ngarieta yaku no keria mutegeri. Bwega sana mutegeri wa Weru TV onde tawa Abraham Kanata na inkwithirwa ngwiritwe tukiaraniria mantu jegie uchore na jara jonde jara imbere yetu kara utegerete. Mam Bwega sana Purity muga mutegeri wetu ivo bwega ni untu ucemania Jumatano ingi ndongi ira mwathani atwenderete twinde karibu sana. Yeah, ndengenda kwethira nkiuga kuonana kimwiri ni kwandiki maybe inya bibiliene but antu imbona bakithira bakiugia untu bubu as a man tukembairia na ugwe Abraham ndengenda utwereithia as a man imbie witumaga mono arume barega ikwithira bakietera mwankantu kwira ore aria mantu ya arume kana inya naka inya bona ndi mathe agatwira imbie egotoma arume baraga igwetera because bakwithira unde na mtu but anakaki tumwa no tumwa akambira murume tukairira mbere magatuge kintu kiri muntu kana ntu murume arume bamuvagwa ni what they see na besides kwithirwa kire bakuona no batikomenya muntu onthe I feelings ciawe na kwina uigaua riria ari mbere ya muntu either endete kana muntu uria kuigua ena desire no ntutugaga kuonana kimwiri gutiumba kuthithika mantu jatatu jatithithikite. Number 1 every ntu murume tuge kiri kuonana kwa mwiri mathugani no mwanka jatonye nonto mathugani ja tonyere kana mathugani withirwo na mathugani ja kuthithia the next thing ejaga ni kwithirwa nandi withirwo ri tayari kuthithia exactly untu bu metho na mathuganio ibyo birathie number 1 ukaja kwitha mathuganio ja tikiri untu buria utumbo buthithia kukira gituma muntu etanga na mbui nonto ba mathugani number 2 nonto ba metho and then number 3 ikumove physically kana mwiri jwa wena ndi kwithirwa jo kimove akiru ntu buria kou ikia gituma arume ba move kwithirwa kwina ure muntu aigaua kana feelings ciawe kana feeling ya kuthithia ntu buria ukethirwa tichikanitie wengwa no menya ati kuonana kimwiri mbere maisa spiritual act nonto te antu abachera nonto bu is a spiritual act na nkoma kenda gukugwata agwitaira ruthingo ruria ikio Biblia yugaga muntu uria tiumba gwikania akarija njaka na janture ria ruthingo rweberi kou barabenda kuthithio u kwithirwa ruthingo rwawe irokobori nokwana ukethirwa tina utigwikania ukarija njaire tina ruthingo kana munture tina ruthingo kou you can do it anywhere kieto muona baithithia njirene kirabone kila mali no twatikanitie but inontu bakwithirwa muntu na eu nio nature ya mwiri na ni mwiri jo bahati kwithirwa jo thithagio u. Okay, so jira ndikathera antu paitha bakitha bakiugaga ai ntumbi kwithirwa ngitira ngwita na ngari njigire na ngia angaitira na muthigo but I think kwithirwa obedience ya Murungu it's hard. Yes. Kiri wanadamu. Yes. Aya tugita kiri mam imbie gatuma murume ugo uge atiri tukairira bandaye gutithira kanisene tukairira baadaye because omwekuru araka mwari naye na kamwari ondaenewe so imbe gutuma wiya bo bukarika na nikitonto tutigwetera as Christians as Muslim Hindus nikitonto mwari tumbigwetera mwankantu kwi bwega sana Purity kuruki nonto gukona kwagirite twariririo ntu bubu nonto bubu ni untu bura burikire mwari na muthaka monde bara bakwenda kugurana so nonto gwetu migiki mbere ma muntu utikumenyana na Ngai kwina inya muno kuremwo I mean komba kucirigiria mantu jaja nonto mbere no mwanka withiro wina gukiribwo Murungu nikenda ugo komba kuikania mantu jaria nonto nije for sure
utibati kuonana kimwiri na mwendo waku mbere bugurana butuika mukuru na mwekuru so no ntu bwetumi giki muntu nabati kwithirwa mbere mantu jangi jonthe akimenya na Murungu nikenda kinya kuugo wengo wi mwana omwari ukethirwa wina inya ekumba kwindefend kana kwirigiria untu buria ki mwendo gwaku no mwira woni mwankirira au yes wi mucore wakwa no keja kwithwa numpendete utibati kwithirwa ukimbira mantu jaja mbere tugurana kwou ugo kethirwa iu nio wikite ri defense mechanism ira twita defense mechanism ekurigiria ugo tonya menyene nontu imenya kwithirwa gwitonya ndene wendo mbere butira kurana na mwendo gwaku kwogwe mwana omwari no bati kwithirwa mbere mantu jangi jonde wimenyana na Murungu no kamonerio amwira umenye uni ngathithio ntu buu ngutonya menyene na keja kwithirwa mwendo wakwa numpendete please nontu ukwina utaura mchungaji arikia kuga kwina kira twitaga feelings kana uria muntu aigagua na muntu no mwendete so nontu bwetumi giki no wire mwendo waku amwira ikeja kwithira ugwe numpendete utibati kumbira tukinyania antu au mbere tutigurene okay nkauga nyenye bubu mwire na ndeju igirwe imbonoki ntikureka but nomba unije kwa antu buga me I'm practicing celibacy na inyata bonoki tete bonde bonoki buga me no mwankari but kwena wao kuga nyenye bubu otiomba ekethira hiyo ni wongo otiomba igwetera aki au kanata please yes twera ndi muntu igwa ke feeling kiu ikejera nande na like women I'm not a man I don't yes like women kwena gitabetha bario beterete gitare ora mweri jokinya na gitare there's those feelings not about omono changes what do you do nonto nyanya bubu amefika na anasikia na anataka mbere ma turuga tukauga na ndiuga nkauga purity ndene ya institution iye muranu kana wendo muntu wonde oro tonya kiri ona bati kumenya utitonya kiri institution iu ina sheria ciayo na ukarega kumenya jangari ukamegora ugetithagia tu uria kwenda ikambreak down na antu batiumba kuona metho jau ija antu bara bingi bakunikenitwe metho batikone gintu kiu umenya kwi gintu gitawa ukarea na arua ruju igutonyithie mutaroni ikio Biblia yugaga kwi mantu jonekaga jamega methone ja muntu lakini mwicho jwa we igiku neta nkugo u ankuga ndene muranu kwela kwina sheria ciayo iria ituma mantu jau jendereaga nontu bakwithirwa ukeja niki nontu tukuga kuona na kimwiri mbere muranu gutibui atukuga atiri kiri kwina institution ya Murungu kametonya utibi utetonyete na sheria na kanuni na principles cia bu kitakuramba uko ndani kitakuramba aji one ukeja tonya kiri muntu kiri muranu uteambite number 1 ethera ikuona athoni bawe ujukia kitharimo ujukia kitharimo kia muciari uria ukuthithia ko kuria into the wrong way amero bauga kuria bui no ria bui ugataika kana ugekira rukuo ndene murano ju ikie tuminya kuruba ria barairia murano bakare ya rais urajukia mwali uju kana ora mama noe kana na mwana kintu kia mbere bakwiraga wachana hata na ukristo kira bakwiraga mbere mabamba gugwitia gugwitia ndenje chita wa punishment no tubakuna rwego kumbe it's true it is true bigagwa kwena muntu akarwego samoya kwena muntu gakarwego okay no ntu akwetha nunire rwego na the culturally kuna rwego thank you digenki kana ogetia mwirega utikio tumba gwitua no kwerwa no ntu bwai no ntu bakwethirwa no agire shima mukuru mwene mwari uju no unira rwego in other words kuna rwego kona ni atiri mwene mwana uju mwene mwana uju ena mwene yes true tu mama digital aina mwene na nontu wamujukia mwene atete kiritie ni atothithia ko mwagire heshima
nukuona na ndi kinya mwiri ugikwira ura jukwira kana jukuthithia jukuthithia umenye ugitonga mwale wa itha kana muthaka wa itha umenye atiri ko kwagira heshima mwene mwariu kana mwene muthaka umu. Number 2 ikuonania atiri ikuonania kethira ka mama na muntu mbere butonya ndene murano ikuonania au wiki wa nukuigua ikuonania kwaga inya gwaku nukuona na antu bara baingi bona na ya kwaga inya kwao riria feelings tieja no te muntu tena feelings ute muntu tena tio no uteneo oni ndomba usiira tena tio kidogo yes mama ndijite muria tu no tena feelings nukuona no kenda kugwo tena tio wo uchia area na kinyo tonya ndene murano indi antu bathugania menya tonya ndene murano iro chithira kinyo ri murano ne chireo bugai ukanganirwa utashiba hapana. Sexual feelings they are always there kama muntu abati gwikania na kumenya atiri boundaries ciakwa ne aja nikenda feelings you tieja umenya inaambati gwita no kaga mwanka juu the other thing iko kukunikanu metho kumenya atiri riria utonyere ndene kuona muntu ndikimwiri mbere bugorana ugwikira ruku trust nuitire trust ndene mo chorebu no ntuku iria muntu ageta Nairobi wenka ukiri utigi wenka oraia kethira itwathithirie mbere ri ana awari trust issues insecurity na insecurities no kuona irio wona antu nyabate gwitikania no ntu bakwithira batombere gwikania mapema no kuona na muntu uria witaga uria mwiri jo kwenda ethera akari uria ndauga iruthingo runiki na kwa muntu wonde na bati kumenya atiri ugikora wambiria ukijukaia majukumu na responsibility irio wona antu bagita muntu akagita mimba no rega kugita mimba then womba kumama na muntu kia muthia ukaraga nyomugura yani kwina heartbreaks different heartbreaks ikeja no gatonya gintu untune mbere okinya igita riria obati gutonya then ukwa-abuse gintu kire guke abuse wo purity kambuge feelings ikeja na itiura chiejaga before murano igitenera murano na inya after murano ikeja ko muntu kabati gwikania mapema. Thank you mam na tukathia tuyari antu bombeti kutwa bakiariria muno issue ite arairwo muno though it is not our topic today but kwina a lot of women bakuthia masturbation and what have you bakiuga na nde oni ambeterete husband to be nuntu inererwe nuje nererwe itu gugetera i muthaka so akamuona ndikenda itheria watu wanadanganywa kana watu wanadanganywa ndio ikwenda uganyenye bubu ukamenya so ogwa mam nete mwari abati kuthwa akibehave kana generally nyanto murume nimbio mbikuthwa ukimwathakirira nuntu utimbijitiri na ndimbere ma nkenda kwatha mwana omwari no bati kwamba kumenya ati untu buu mutegeri gwetu ugwetha iria uregete mantu jau ugwe iu ni pride yaku iu ni pride yaku we mwana omwari no ntu bakwithirwa nandi mchungaji akurikia kuga trust muntu ura thaira ugwo muregerere mantu jare ageta na mbere gugwitikia nkuruki indi nago nandi riria wiringire nthiguru mpu trust ira negitire atia yunekire no utiumba kumiripe akairi mwendwa utiumba kumiripe akairi no ntu tayari ugwe nandi wiringire nthiguru nonanirie ugwe wi muntu uti witikika na nandi no ntu bukambanirie inya bwagurana ate koro gutrasi kai no ntu no unire rukuru ku no ntu bwekita no ntu bweto migiki utibati kwithirwa ukingive in wije ugwe uria ugwe wi no bati mbere kwamba kwimenya wi mwana omwari na kiu ikio rwikumio rwaku na muthaka uria ukathugania gakumena kageta na mbere gukwenda nkuruki no ntu kweri akamenya kweri muntu okwa ikeja kwithwa na kundegera ati uti muntu akethirwa etikiria you see kwa unande muntu uria ageta na mbere gukwenda nkuruki na muntu uria trust yagwe igeta na mbere kuingia kwa we mwana omwari ubati gwikira mbureki
no ukethira wina ira twitaga nesonko self control unakaa ngumu Unang'ang'ana. na inkwirire aria kiambiriria ndakwira ukamwira ikeja kwithirwa maindia numpendete na kama mantu jau ukagitate ukangwetera mbere nukuigua mwikire gikigerio kenda inya wengwa ukara ukimenya akethe o muntu nakwendete ikeja kwithirwa muntu ageta na mbere guinsist then ati kwendete nontu no mwire from the word ngo mantu jau woni inyuma emurano nukuigua ukarira tugira ka ngumu nukuigua nandi nontu bwetu giki ugwo geta na mbere kuciumiria mantu ja masturbation ukumburia masturbation ri ni ai ituge mchungaji akuwa bwega muno uga kiambiriria aria uga atiri ugwo gogaikania na thaira ugwo conscious yaku ikanirie mantu jau jatibati kuthoja indene yaku Nyuma. nukuigua kou nandi ugwo gogaciitikia na gwite na mbere gwita mwathani agwikire inya nontu kinya muntu utionoki naromba No. na nontu bwetu migiki ukera mwathani baba ukeja kwithira muntu nokwa akamburia mantu jariku Jau. na ageta na mbere gugu trust mwanketere ntuku emurano We thank God. na ugo ukethwo wi very proud na mukuru yani na mukuru waku yani ura ugo ukugura akirathirwo ari ever happy nontu nakumenya no wakugita atia no wakugura Ai, ndakwira my man. You can hear this, eh? yes Walionikataa juu ya haya. yes no menye purity Korego igo kuinge nyonto bo mantu ja. no menye kuringana na uria gwithira gukari akuga rambu neshima ria muntu muka ikuregera ntu murume Noma. no kuona no keja kwithira utamuregera ikuonania nande you have become solo Yeah. ukuri rusi vari eku saindi ya ntu murume ugategera ntu murume aba territory ntu murume territory na arume riri aregeri rio ntu murume akuigua indio territory yangu na the more aregairwa no ntu murume akwenda gukonka nontu mena territory for example ukenda kumenya territory to chiritana kiri ngatonyi bauga ngatonyi ikenda chiitaga ire as a group na ngatonyi ikenda chieta in a new place kintu kia mbere ngatonyi ya the lion yumaga ita ikaumaga ari gakaraga ara gwita wa home eja ikamaki territory na maumago jayo Juzi tanusa. This Nandi, is our place. grupu ingi ya ngatonyi ikeja kwija grupu ingi kana ngatonyi ingi ikeja ikaigua maumago ja ngatonyi ingi yamenya territory igi ni jukitwe Itikarau. so you need to know what I'm saying I know, I understand. Nusa. no kuigua ikaigua miuki nandi ukeja kwitoka ugakonka pengine muntu bwino chore akamama na ugwe then no ere conquered no ere conquered Umeshindwa. ugushindwa no chindirwe i muntu utikugura ni aibu nene muno Shame. namba 2 kirinto murume nawe akenda kumenya akamama na mwari au conquer territory niki tungire yugaga poeja muntu umwe kintu kimwe nkoma cia njeo na cia kutikaringanirwo boka kintu kimwe no kuona na especially na ndikithira butonyere butina kitharimo kia muchiari kia muntu omurungu na butina na agreement igutonyera tu kuona ni you have also played very cheap Mantu ja uthakana. no kuona na ndi murume wende na bati kumenya kumama na muntu igokonka territory Oh my God. no conquer territories carries spirit carries mantu maingi niki tungikuona antu bara bati kumba gwikania bwa kungana bachiethara bangarire iro wethera antu baina mathina menga bati kumenya kuma igwita ukimamaga hapa na pale uketha no chunganirie na thina ikathuka so turenda kuga atiri kumama kimwiri na mwiri kana gutonya ndene murano kana etende onekia murano utitonyete ndene murano one imeia culturality is wrong igo conquer territory utatonya muntu territory bati gutonywa bit by bit slowly by slowly iketu ndie imwetaga
muntu muketawa a fountain ilo wira jukia fountain yeku ikithima gyaku you know fountain is as deep ugakara ugigitonya na side chionthe by the time we expose kana uthiriania kithima kiu miaka ikuthira. A woman is a fountain. Yeah. It is true. She is many things. She's a girl, she's a mother, she's a friend, she's a colleague. She's a lady. She's a lady, she's an administrator. She's a sleeping bag, you know, all those things. Unaona sasa. Nandi a fountain wikinya kuthiri thingana. Nandi etera bwana na tiga mpoi. Acha maraka mingi. Ata maingi ukagita bolo ukagita thina. Kinya kumenwa. Kumeno kameno. Nikie tuminande wigawa mumiru akienda kuonania that augaga ukeja kwithirwa utikumba gwikania mantu njau ukethira wina maki nyingi muno iria itebu na ugategera kona muntu akuthikira akamenya utisasa winya mwarithia jwaku na mwetere jwaku na maandiko ija utwira spirit yu menya na ndimenya it's called fornication. Na fornication inayo consequences ciayo ciitherwa ikwithirwa one trust geta nthiguru number two ukeja kwa Biblia duga iriundusaga muntu into a loaf of bread ndije yethera ntu ibaije kumama kimwiri mbere muntu utonya ndene mura nowe witherwa reduced into a loaf of bread kimugate tu kimbovu. Why the bread? Number one, bread is the cheapest. Yeah, ikembovu. Kinya uti muntu uti mbagwa fondi mugate. Yes, ndio. So wenda kwa reduce area mama digital ugere you become cheap. Yeah. Mugate uti utumba kwa fondi. Yeah. Trust me. Number two, mugate juthiranga ntuti. Araka sana. Jutonyere rujine chaine na yeyuka valie kathira. Ema. Then mugate utekarakara. Jutikara more than 1 week. Nande uitire kuinengandira ki muntu nuthirurie value area value ekue kwita nthiguru. Then you can wiga wa amparole. Ndiri otonya ki muntu otioku. The excitement ya mugate kethira ithiraga ntuti. Menya jana kurara ijanogere. Alafu sasa kunogere ijo. So what else? Nari menyere niko mama ndene gutonya ni muranone mbere gigitari kinya. Muntu nabati gwetera nabati gwikania na indiscipline ya kila mtu. Na ikie tumio kona nande kirundu kia umaramari kikiangara sana. Kila ntu babethi, kila ntu bagorene, no ntu bakwithirwa agisprenda wa sexual morality is a spirit. Yeah, it is. Besides being meya is spirit. Ikie tumio kona twana twa primary tukiambiria mantu jau. Is a spirit. In the name of feelings. It's not a feeling, it's a spirit. Newe tonyage gatonye keja kuthukinya future imbeo wandaga kinya ndene family yake no kuona. Yeah. Yes. Nande mam nande re nuje itukura na tugera age nini kile adolescent stage as a parent mwana nabati kulitanwa okay kwe feeling ukaigwa menya kire atiari beto kiraciari betu tuterawa tutije tutamenya boiga gwokitha ka bathroom imbio kwa kaginthoni you know it is true mam tiga gustuka ya kota thithio ni ukweli butatwira kabatwira ni ntu bwa Anthony nkwerewa lakini na ndire ntu bwa ntu bora mwana agakura utiwa kumenya ndira kuwa kwe feeling eneo muntu no get kare pre-adult kare preteen so mwana ikire nabati kulitanwa kwina feeling akaigwa kinya bati omuritana yugwe kana I pastor kana igwe na menya kwina aritani baba ingi aigwe na ntukiao let us try this yeah I felt this no menya ana ibathithagia mantu ja mengi jara mtu atumbi kumenya mwana bomba kutha becera na ubakathithire mantu jao nao inyakethera ugwo no muithite ki Biblia anasikia akona feelings na nde pakoria tukathithia ata iba kuona TV ma movies jau mantu jara ugwo ugita mantu ne jaku aketa rugurire one mantu jara kuona na igwinye the feeling you ane babati kuritano ibao yaketha ibabati kuritano mbere mantu jange jonte purity kambuge ana ibabati kuritano tente toira cia tene kina ndi mwana abati kuritanwa
bwega muno na mwarimu number 1 ni muciari ogwe twire mutegeri gwetu goroba narua ugetera gwita kuritanirwa mandu jamwe ni antu baome nteto imwe abati kwithirwa amenyete kuma nthi kuma gai kanini wamuonia kugitona imakosa ritana mwana kuma ari nthi akuri akimenyaga untu buburi ngathithia dangerous kana mathara jai untu bubumba kundetera mwana ku akiuma njarene ciakweta na aria ki mwarimu nambi ethirwa ina gakuru nuntu mwarimu inyo akaritana indi mwana naume kuma nthiguru no ritani bwa muciari ethirwa akimenyaga ati kuthithia untu buna imakosa mwankarira nkagitate nkagurwo menya bwa mbere mwana ucio na utegakona kethira imukuru kana kethira ibaba na mami bakuruka bedroom imwe nukuona nandi iu injira imwe ekuoneria kana gakari kana kana gakamboi ugakera gitumi kira gituma bautu twina abagu tukuruka bedroom tu bairiri bautu twaguranire ukabua na wino ukambia nteto bautu etugurene na gwotiguri na ina ukambia rwaria no wite inya rwaria antu ariku antu au nuntu mwana gatega akona bwa kuruka bedroom imwe na ata ndande bakuruka bedroom imwe na mami ni atia mwana watiji ate come very innocent kuna ndi ugo ni obati kuita karwaria antu aria ugo riri okagurwa ri nyagwo kwina mukuru oku bwa kuruka bedroom imwe twana tukwa mama yao bedroom yao mwanya kote kuona nandi no bati kuonia kinya mwana omboi wa muonia bati kumamanira itandene kimwe nau na mwarongina yes ito nagwe ito kinya kwiriria kambo igaikura ikabati kuonerwa maana cha kwithirwa kairara itandene kiao sister bawe bairara kando isasa na tegwetera kethia wina inya wina mainya ja kumba kwithirwa wina itanda separate kambo ikamame itandene kiao kiawe kana tumbo twari na tutumame separate na muonerie gitumi imbi utuma mbo separate kuma nthi we muciari responsibility eku na mwana uria agikura agakura na nthoni njega mbere ethiro na ku respect arongina na nya to arongina na tu ku respect mutanongina kana atanongina nukuona na ndi komburirio mburia ana bara ibabati kuritana nda kuira na no bati kuritana ni aciari ni aciari kwethera muciari onto murume akomba obudongi nonto twire mutegeri otomwera ugetania na arume ukagea mimba ugetania na ari bakugwatithia murimo ou ni baritanawa nandi ko gatonya ugorira wambiririe kuma nthiguru ri mbere manu muonerie ndi njasi ira ciumba kwija nandi ri aikura nonto no mwambirie kuma nthi gutithirwa kwina inye kumugita atia gutithirwa kwina inye kumwira mantu nonto ugo no mwambirie kuma nthiguru lakini wetera akura gwatuika nandi muntu uju nambiririe kuitanwa ni antu bangi baome ugo kethirwa mwarimu obairi kana obathatu kana obana na igwo bati kwithwa wambirie kumwira kuma ari nthiguru sawa igwo bati kwithwa wamwambirie kuma ari nthi na akethirwa akimenyaga imbio yongwa ikurukairwa antu ariku antu aja kwou ugwithaira mwana ku agakura atithirwa yani atithirwa ina thina ekwirwa mantu nteto kimenjo nontu niki mwana ucio no mwambirie kuma nthi wow no kuigwa tukaigwa nthoni ukera mwana ndakuona mutuma I will box you manya ana ibatera nya skuru amwe na ana ibakuikwa boarding school chi mixed manya na nyata university gakethera university yari ayari na arume bonka baonde baina bonde no bari kwina kinya akuru kwina akuru kwina ekuru na kwina ndukieo na tena
parenting nyetita na school ati nukuona kandi muciari twina inya program iji kubera atiri mwarimu aitanaga from the known to unknown kwina manto iji kwina manto iji nio bati umwitana kuringana na level wewe yote wa mo uteka mwarukirie njogu igurule njogu slowly by slowly iria kugana ndi akambiria nja kaora ukona le mama jenje twakuga ai munini ukuona boikuruka na ngina kana nethe bedroom you need information na ndugatumira bou ku communicate something no ri intentional ukimenya kuthithia nukuona kuthithia meana nditwera wa muntu ate kumanya wa kuthithia ti ukithiretanaga ukimenyaga kana kagakwa ibati ugaitana uju nikenda komba kugwata mantu bwega. Wow. Kwa uo ketha wina nthoni cia kwithira ukiritana mwana oku, ketha wina nthoni cia kwithira ukiuga ri, menya people doesn't know how to say no to sex, no to no kira kurego anchia. Nujo gwa gutigwo imbi babwe. Wogara kabutatigo. Umenya wira mtu ari to sex ugatigwa nonto mtu na maybe feelings ciaku cionthe cirari Antonio na bangi bara batikuerewa nonto au yonkwinyĩria muno nkarata bara batikuerewa nteto cia lazima bathime the car that they are going to drive later in future na tumbe kubera na uge bwaku ndenda kuga iwi statement tutumaira tatu kugora ngari tugaga no mwanka tuthithia road test exactly no kuona please na mbere makethe ingare merwere no mwanka witie mwanka suboiga kabari kana witie no mekinyete kabati na kakienda tu no kuona mwanka ripoti manto jara jonde jale ku ya umerumia kabisa wigwe boya kana mwanka ite report chonde kethe akwe na misi eneo kethe ina thina engine kila kitu unae now doing that kiri dene morano that is being careless na toga very dangerous nonto what you are doing ko cheza mbere mana emotions cia muntu na muntu mume atenda road test mbere igitara were kinya nonto boy one ko gete ka territory kwega konkwa before the time no ti unto very disappointing na very okay buge kiri anto para bonzenda na aria in counseling uti unto bonge boyaga muntu down like kuona na muntu kimwiri achoka gutige unto buwega wa muntu are dumped used and dumped na nonto bakwithirwa magita ja maingi muntu atijura bati kuthithia for example ethre mwari if you do that no ta thithio kaire then inyotije so those experiences some magita ja maingi ja she very nasty and painful chida roite utena experience kinyanto barato thithia murano atubatekaga through premarital counseling to abaitana what to expect in fact kiri session yetu thithia counseling itubera about we prepare not to honeymoon imbi bati ukamata what to expect na bageta na ntuko cia mbere it's not always enjoyable until muntu amenyeria no kuona na ndiri utonyere na muntu mbere maime yene oli ithe atije ngina atije abo chirite na botemenyeretie at the end of the day mantu jau chatiga muntu ali wounded na ntu bara baingi baka develop attitude towards men na women no kuona na ikieto mtu kuga kuthithia road test is very dangerous au ne ana ba consider wa bakaregerwa ana bara baingi muno bachiarirwe bararegerwa no ntu bakwithura ntije thanda ari ninka no kwerwa no ntu relationship tuli na utambikia nja utwenderera wikuona ni nyoka gwata mimba mwana ojo kama tete I question kwa nini ulinikubali why did you nikiombetikiria mapemo you know one I'm not even your husband na ndi ntimukuru ku ntije ku ukethera na ibotiritwa suspicious na nginya wengu aka confuse ate kumenya ni ithio mwana no nte kumenya ni ari na mask those things waugaga nte ila covid miana ibachi ariro wethe no tije ni ari a mask ekirite mask unaona nteto jeu na ndi iu ni othina
ya gutonyanga ntuti. Number 3 no kuriski kungania family yaku. No ti untu bungi buthuku ya kwithirwa wina mwana aja, wina mwana aria ithe nuju ukethia mwekuru mwe kana mwari umwe ena ana bathatu different fathers. Na bothe atwageraia bagwa walipatikana tukithithia road test. Can you imagine? Road test twathithagia kana bangi na bobo kethira abachikaia no abachikaia kiri guchiendithia nda wata the tumbos the pregnancy isi ndio atanipenda kana kilala na mimi ndio atanipenda ndio love itakuwa imechacha nikite byo kuga baraba ingi baka ukaregera ntumurume kaka utigaga ipa mwe bapati gutiga no ntukwina arume maina tatu tumurume ombere betha bari hunters no hunters. Yeah, they are hunting. Okay, all of them are hunters. Lakini kwina hunter aina tatu ya ndo arume. Anto mbere atonya mwitune ama kia kathia ona kama tuki akeja gwiritu ko tuthie ora tukomatu. Kumakia. Ni aji nilikuona wapi sasa? Stop it. Yes. Oh nande. Ukiingia box anaachana na wewe. In fact ba mwenye ate kumama nawe. He just conquer the ego. No ntu bakwa purity tumuona TV ne akugambia wetikiria bas. That is a hunter ugwendo satisfy igwewe. Kwina antu bagambirio bagwitikiria batigwa. Na emotions tiko waku. Muntu eta missing na buta mama na we na nothing ino ntu bakwitha na satisfy igwewe. Oh my God. Kwina antu murume ore ongi na we witaga. Ianta atonyere mwitune ngugiewe agwata kathia igachio. Wa wi. Kurenja. Oh nande imuthenjani. So waitanguo aigwitire browsi that is the end. Na kuthenja. Wa mucho ukichinjwa umechinjika. No? Nathiririe ngugi. Na aguchoa kairi no gatia kwenda. Aguchoa kairi no other relationship. Na kwina bangi gentlemen. Yeah. Uguo mwira no. Ana. Na akaretikiria no na kwira undu kira kiombe okwenda. Ikietumia ari bonthe bautubera have principles. Kabole gerwe muntu no ntukurega rather than kumwitikiria achoka gutiga. Desperation. No kuona kwibona bo anta aonere kiria kuthe agita aka negotiate pay the price na process yonde munka mugwate ibo baita wa bare bakwikia nja wona thenji bare baba chwaga ng'ombe bakurithia una ndi atikwenda mantu anjira atikwenda mantu akumakia ale imwe kurwa gucho you getting that so I think antu betu iba kurega kwerewa the sanity the sacred na the power ya kuona na kimwili na gutonya ndene muranune kiorela na mpui utithuganitie wachoka ukajukia monster nja. Another thing very important, ukeja kumama na muntu kana ukambiria kumuhagi kumukisi ukaja distance ikathira utemenya muntu kairi ukeja umamire na muntu utemumenya kairi no ntoria bo atirimana emotions iketha ire on top the roof bugatirimanaga na bwitirimanaga na hisia na bwena feelings so bute ali on top maana ilo withara ntu betire utirine na bakugambania kunda chaini ango tumia njara abakugambanagia ukerwa kunda chai after 30 minutes ukerwa ai nata kwina wetha another after 30 minutes ukaigwa ai na ruto kale na arua icho nteto buku ijite guthithia auti ukethe utikio bukwaria no kona bwina relationship butikwaria mantu amana mantu ya vision mantu wa dream what I want in life imantu apo kiranirite apo atonyanire kimwiri na bona na kimwiri ngapuire ya thira uretere muntu akui no timumenya ukagura monster na regret is yours. Oigwa monster ikimonda mathi. Monda. Ay. Kauibwaga sana time yetu nimekimbia sana nasumbuliwa hapa na director kidogo. Ende kauibwaga sana karatanya tubago tutetheria na kinyagwa mam tubago tutetheria kwithirwa twina it's a wide topic. Kwithirwa ikienda tumenya antuba na tatuka tutaringa wenye tumebaki sasa tujachukuliwa wenye tutaringa si tumechanuka sasa. Na kauibwaga sana nitubakodo gukimithia maguru jenu aja na kauibwaga sana mutegerwa Weru TV nitubotegera mubango jatwario mari tumbito wa Purity Nguta tokana na Abraham Kanata na Mama Digital mwenyewe Mwankira au ange bye bye mwathani akutharime tukona na mwathani akiendaga.